Adian baka company kabalatif kom ke SS Infrazone Private Ltd kabayo ban pentai kesurak nasa dau syadu Sharpi kabaya syat mentala shisnam ray menta dang kendiat katai company kala ino bat kamsyam la pentai syu ya katai kesurak saulien kumta kani kawanra bat nang shimpor syusyu nabala sangiat rekam habayo banyakalan bo general secretary uba Lionel Naklau bade useng balang jengi santri kisnong hau porsilong ibeken thobya kasadau kala jam banyun pomluam bat kamar banyang omsen ulong bakani kalong ka jingdo nang ka bakrau ikipat ba namar kila khmi lenti ban pendam na ahpo arsnam balat ka jingtheng kali ulong ka daw baka company ka phet no ka de namar ka jingsuki ban penkriya iki pipeline jong ka PHE baru ka jingsuki ban trekam trejam baru ka jingsuki ban penkriya iki post electric na kasurak ka baremsha kasurak thamai kalong ka basuki hadu kata-kata bat ki babun ki nang trek la phan namar ka jingtin chuki badan ka jingkhanra jing seng phalang namar ka jingmamdan ki labor license Begini sebenarnya ya ketika surat ya kabang aslang mentara sesnam. Menteri ni CEO hakikat kubur bah kani ke company kalau perno kalau ino ya kekap. Di nak kalian ngejong iki pat mah ni semua bakal dia jong nong ke bakra. Namar ngila kami lenti bahkan ke surat kentendam no abo arsnam. Kemba pila i ya kejeng heng kali sekitar tanya porsilong kalong sebab pelan. Kena kadang jom ikipat bak ki basa sting la kwa na ba. Kan urlong na ni kam khalang ba. Minyo na eta surat ni thma ki lang ba. Min lat ni ki jing theng ka. Pi ka daw jom ka jom ni company aka jing i jom ki ikipat bak. I babun ki ki daw. Ko bai ka long ka ba aka por ka pakilang sna ki ni surat kin hab ban perken ria ki pipeline jom ka PHE. New E kajing tray jong tuki berpekerja itu pipeline lu pada ba suki bakar komtreka namar ba ni ki pasong basaan tu mata ka joko por bangi penya ni tu ka Elephant Falls New E tang makin cross itu ke Surak ke Bandung sa Elephant Falls tang menti itu mau nu sepon riu buna tingi I kajing suki trekam jong company apa ar pada ni ba ban penkendria itu ki post elektrik anak surat kabarim bisa surat kabatima. Ini ketur kasu ini kita kejeng terekam lo kali kapasuki bah. Dewi, kalau apa yang iba hagi mini bagilah kutai kubur. Mai iba kiseng balang ki paper. Juwan ban kura. Jadi labor license juga di nongtre. Bi tadi kau hak kerja kiseng balang makin kura. Andai habaya dai pada berkibri mana ba sisin beki lesi kile kepada dia andai nakalian juga kibri ke bon apa pada kalau ke cipin ke lesi ke ke cinting nak ki babun ki nong tray ki lapet nakadaw ba kim nakadaw ba ka company kamla man penbiang labor license but sakoi pada kalau ba ka district council ru kamsim la shimikya banwan kumiki ban net jure ban net check la katu ki company kawan rak kena try ke bagian Islam. Tikum kaseng malang kita pai kiri kan baru pai. Kiran ka hak apakah sarkar kam try we dan kalian joki kile kan kurang ka penting itu kinong try ki babun itu kinong try ki ba dan marjan sedang mat ni dia tu yang ba ni tek man sa sini nama ba. Kita gaji berngem nang ngimte pada kita ki babur. Biasa kata gaji berngem ka syong nang rem na pung syong ni ke bat ni man jinte. Kani baru ka bat ka sakawai kalau ka sarkar kam da simkia ya kan kalau kam kulasu kam da monitor maka kam da budin ya kejing terekam di jong ni company berkomjur ka ini SCN club jadi nak ni kanau mereka penlong ya ka ni company bukan pet no marka ki company kidan naka lagi jong time frame tiba se ka time frame jong ka kari pendap apa arslem kai bakam ka sateng nak kidaw ni kidaw kapelong ya company do hak segala kan non rai ke nong ya company kala kan karena kan ni ke putri suruh kanang slam susu ke nong kan kemang ngi kimnya kan ni ke junong hak bede be ke pom ding ni kamdon syu kata ke pili baleng ni pom gide nomor baka sor nakaliang halo ke persya pat ba nakaliang jang sarkar kala pensyai ba kala khit chaka shwe ba kala thung gujri ya tigi dia kata ka chaka ke bagi kwa mengi nakaliang tigi kalang ba
Ya ketika dia yang bakal atung kali ban sumar kan. Dia apa dia bakal jemput penjual ki yang kesam hadian ba sisin bakal ada besi compensation. Itu ki ba yo itu compensation. Ikala ban tahu yang showy. Kasulong i ka i ga jing yo i ga jing ka long ba habas lem ki jemput trai. Kadon ka jing thut akal kawan. Ka khando ka keti ka pos club. Nang ta ka penisi ro ka jing internet ka may marian. Nakabasyu isra untuk krem pendek ya ka kepala each day. Dan nakaliang jung ki patba ni kerbat ya sarkar bakan chipke halal kani badba kadi ben pendek no kloy nak benta kajing mento nak benta kajing bit kajing biar jung ki patba kamtam ki basa asya kita kata kajing tip jung pi kalau teli ki ying te opor slong kita kapan katna kai ma kajingwan kita surok boleh ina hakitan opor slong tekel apoi kumba arspa lai spa yeng ki nadu nang tu ni kitan sado kita berhamban kita kitan melim kita beraya compensation kita babon ba ni solusi dekat kalau apa ni kispa ni juga nyemla man kena ya company ke baterai ke suruh nomor ba ban penya ya ke suruh dan kam ban pekerja ki pos elektrik ban penya ya ke suruh dan kam ban pekerja ki pipeline ya kasurok syo bakannya kalau kam kan haban yo i syo bakini ki kam juga PG ki kam juga MICL ke ale ben kelum la ban trai ha hapreng juga trai kam gitu dikata kini arti kita ke belah penong ini company bakan pet